سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم محمد یعقوب صاحب نے اتنا درد بھریا کلام پڑھیا ہے کہ دل دیاں حرکتاں بے ترتیب ہو گئی ہیں، دکھ تازہ ہو گئے۔ اللہ کریم آمن خان صاحب نو جنت وچ اونچا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہوں دی روح نو اطمینان اور سکون نصیب فرمائے، اور قبر نو اللہ تعالیٰ جنت دے باغاں دے وچوں باغ بنائے، اور قبر دے ہنیرے نو نور مصطفیٰ دی نسبت دے نال انشاءاللہ اجالے نصیب فرمائے۔ پسماندگان نو، سوگواران نو، غم زدیاں نو اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرمائے۔ لا غریبا غریب الشام والیمن ان الغریبا غریب العہد والکفر۔ جنہ کفن دیا چادرہ پا لئیاں پھر کدی پلٹ کے آمن والے نہیں، حسنہ کھا ویندیاں۔ صرف ایک کو ساڈے کول چارہ ہے کہ انہوں نے واسطے اسی دعا کریے۔ جاوان علی یہ پیغام دیتے، لو اپنا جہان دنیا والو، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے۔ جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ سب رشتے ناتے توڑ چلے۔ کچھ سکھ کے سپنے دیکھ لیے، کچھ دکھ کے سپنے جھیل چلے۔ یہ راہ اکیلے کٹنی ہے، ساتھ نہ کوئی یار چلے۔ ہر چیز تمہاری لوٹا دی، ساتھ نہ کوئی یار چلے۔ تقدیر کی اندھی گردش نے جو کھیل کھلائے وہ سب کھیل چلے۔ کچھ سکھ کے سپنے دیکھ لیے، کچھ دکھ کے سپنے جھیل چلے۔ لو اپنا جہان ہے دنیا والو، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے۔ اس پار نہ جانے کیا پائیں، اس پار تو سب کچھ ہار چلے۔ میرے سیفوں اور میرے بھائیوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت ایک پل ہے، الموت جاسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ اس پل نو پار کر کے پھر پار یار کھلائے او دے نال ملاقات ہوئی۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنه اصحابہ انه یسمع قران عالم اتاہ ملکان فیقدانہ فیقولان ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پاک فرمان ہے کہ جس وقت اسی بندے نو دفن کرنے اور واپس پلٹنے ہاں تے پلٹن والے بندیاں دی جتیاں دی آواز سن رہے ہوندا ہے مرنا۔ اتنی دیر نہیں گزری یہ امتحان لین والے آ ویندے، بندہ امتحان چو کامیاب ہو جاوے تو او فرشتے نوکر بن جاندے۔ اللہ فرماندا ہے کہ اے فرشتیو، اس بندے نو جنت دی پوشاک پوا دیو، اس بندے واسطے جنت دے بچھونے بچھا دیو، اس بندے دی قبر نو جنت دے باغاں چ باغ بنا دیو۔ وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور جنت دے دروازے کھول دیو۔
اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ آمن خان واسطے اللہ تعالیٰ نے سارا اہتمام کیتا سی، جنت دے بوئے کھل گئے ہو سن، جنت یا پوشاکاں عطا کر دتیاں گئی ہو سن، اور جنت دے بچھونے بچ گئے ہو سن۔ اج اس موضوع نو مختصر جا وقت ہے، زیادہ لمبا نہیں، وہ اسا سارے آج جو پنجتن پاک دے بوئے تے حاضری دے یہ بہت سوہنا موضوع ہے۔ اسا سارے منگتے بن کے پنجتن پاک دے بوئے تے حاضری دیونی اور خیرات لینی ہے، بخشش دی خیرات آمن خان واسطے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماسالو اہل بیتی ماسالو سفینۃ نوح، میری اہل بیت دی مثال حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے، جیڑا اس تے سوار ہوئے من راکب فیہا نجا ومن تخلف عنہ فغارقا، جویں نوح علیہ السلام دی کشتی تے جڑے سوار ہو گئے آن او نجات پا گئے، تر گئے، جنہ مخالفت کیتی او پانیاں دے وچ غرق ہو گئے۔ اللہ دے پیغمبر نے اہل بیت دے نال مثال دیتی ہے کہ جڑا اہل بیت نال تعلق رکھے گا، محبت والا، انہاں دا بیڑا پار ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا یا علی وانت شیعتک، اے میرا علی اور تیرے چہمن والے، قیامت والے دن حوض کوثر تے آمن دے، میں انہاں دے چہرے نو ویکھ کے پہچان لواں گا، انہاں دے چہرے نور دی طرح چمک رہے ہو سن، میں جام بھر بھر کے انہاں پلاواں گا۔ اے علی تیرے دشمن بھی آمن گے، انہاں دے چہرے کالے سیاہ ہوئن گے، انہاں دی زبانہ پیاس دی وجہ تو باہر نکلی ہو سن، انہاں نے ایک قطرہ آب کوثر نصیب نہیں ہو۔ آقا علیہ السلام دا فرمان علی شان ہے کہ جیڑا محبت اہل بیت وچ فوت ہوئی، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جیڑا اہل بیت دی محبت وچ مرے گا او مومن مرے گا، اور جیڑا اہل بیت دے بغض وچ مرے گا او منافق ہو کے مرے گا۔ یعنی پنجتن پاک نال محبت اے صرف فرض نہیں ہے، بلکہ اس تو بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل میرا سونا میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دے، لا اسألکم، تو فرما دے میرا نبی میں منگن والا نہیں ہوں، منگیو جے کول تھوڑ ہوے، منگیو جس نو لوڑ ہوے، منگیو جے گھر کاشن ہوے، بھلا او کیوں منگے جے گھر کوثر دے خزانے پے۔ سونیا پہلے تا پوری کائنات اعلان کر دے کہ میں کسے تو منگن والا نہیں، میں تا دیون والا، لیکن میرا محبوب اج ایک شے منگدا، تو منگن والا نہیں ہے، اج ایک شے مانگ، صرف اور صرف ایک شے مانگ، سب کچھ دے کر، ایمان دے کر، کلمہ دے کر، قرآن دے کر، اسلام دے کر، معرفت رب رحمان دے کر، رحمت کے خزانے دے کر، ہدایت کا نور دے کر، دوزخ کے کنارے سے ہٹا کر، جنت کے دروازے تک پہنچا کر، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کر، بدر کے میدان میں جا کر، احد کے میدان میں جا کر، وطن چھوڑنے پر محبوب اس کا بدلہ مانگ، ایک شے مانگ، میں حکم دیتا ہوں مانگ، مولا کیا مانگوں؟ فرمایا صرف اپنے پنجتن پاک دی محبت مانگی، اور کچھ نہیں منگیا۔ اللہ دے نبی نے پنجتن پاک دی محبت منگی، فرمایا میں کچھ نہیں منگن والا، میں تا دیون والا، اب جو بھی مانگو گے مصطفیٰ کریم عطا کریں گے۔ حضور علیہ السلام مکہ چو مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اٹھنی تے سوار ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی اٹھنی دی مہار حضرت صدیق اکبر نپی ہوئی ہے۔ میں کیا منگن والے نہیں، دیون والے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، ایک راج گھر آمدا، وہ گھر ام محبت کا، کس دا؟
उम्मे महबद अपने घर की हवेली चो बाहर निकली है और मक्के वाले पासों वेख्या तो कोई सोना शख्स डाची सवार है जड़ा आ रहा। आखन लगी कि इतना सोना, फिर ख्याल आया कुछ बंदे दूरों सोने लगते नेड़े सोने नहीं लगते। उम्मे महबद रुक गई कि जब वो करीब आएगा मैं देखूंगी कि कितना सोना है। करीब आ गए और करम चकीता मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने डाची रुक गई, हजूर थल्ले उतरे और उम्मे महबद नु आखन लगे, उम्मे महबद असी तेरा मेहमान बनना चाहते हैं, कुछ खावन नु तेरे घर है। उम्मे महबद कहने लगी मेरी कमर दौरी हो गई, मैं हर मुसाफिर नु खाना खवेंदी हम, अज मेरा मुकद्दर यावरी ना कर रहा, मैं घर दे विच नजर दौड़ाई कोई चीज खावन दी मौजूद कोई ना, और इस तू वध के सोने अज तक कदी मुसाफिर गुजरे ही ना, मेहमान बने ही ना, बस मेरी कमर दोरी हो गई, अफसुर्दा हो गई। मुस्तफा करीम ने फरमाया माई अगर घर च कुछ नहीं इजाजत होवे तो तेरी और बकरी ना चो लीए, जेड़ी घर च बत्ती खली है बकरी इसनू चो लवीए। उम्मे महबद आखन लगी मैनू कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये बकरी इतनी लाखिर ते कमजोर है, अयड़ दे नाल चल के ते चरण वास्ते नहीं गई, अबू महबद लै नहीं गया, लाखिर कमजोर मरण दे नजदीक, ये थणा दे विच दुध दा एक कतरा ही नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं या रसूल अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक नु फरमाया कि अबू बकर जा बकरी नु खोल के लेके। बकरी भी सारियां गल्लां सुनती पई है, जानवर भी जानते थे तेरे नबी की अजमतों को। अबू बकर ने नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह ये उम्मे महबद सही तो कह रही है, बकरी दे थना ही तो दूध है कोई ना, जान नु रो रही है, लेकिन जानते हैं जो मोहम्मद कह दे वो हो कर रहता है। बकरी खोल के लेके आ गए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। बकरी ने पिछले पैर खिलार दिते कि या रसूल अल्लाह जल्दी करो मैं चोल हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे महबद बर्तन लेकर आओ। उम्मे महबद का छोटा जा बच्चा दौड़ के गया, वो बर्तन लेके आया और हैरान उम्मे महबद और उम्मे महबद का बेटा बकरी खिदू तो देवना है। बर्तन आ गया, साकी कौसर, माले के कौसर, 14 तबक के सरदार, वजह तखलीक के कायनात, रहमतुल लिल आलमीन। बर्तन हाथ में पकड़ा, बकरी के खुश्क थनों पर हाथ लगाया, बस बकरी के थन दूध से भर गए। इंज लगदा जिवें थन हौज़े कौसर दे नाल जुड़ गए। बर्तन भर गया, हजूर फरमाने लगे और लेकर आओ। बच्चा दौड़ता रहा, बर्तन ढोता रहा, उम्मे महबद से बर्तन सारे भरते गए। जो बकरी चल नहीं सकती थी, जो बकरी के थनों में दूध का कतरा न था, तेरे नबी के हाथ लगे, बकरी के थन दूध से भर गए। हत्ता कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया होर बर्तन लेके आ। उम्मे महबद आखन लगी घरे च बर्तन ही मुक गए। बच्चा आखन लगा थालियां पईयां, थालियां थालियां च कदी नहीं किसी दूध चोया। हजूर ने फरमाया वो भी लेकर आओ। घर की सारी थालियां भर गई। हजूर अलैहिस्सलाम ने दूध पिया, अबू बकर ने पिया, फिर मदीने की तरफ चले। अबू महबद बकरियां चरा के शाम नु घर आ गया। जिवें घर दाखिल होया तो घर का माहौल ही बदले होया। नूर अला नूर, खुशबुओं से भरा हुआ, रामतों से भरा हुआ, घर की हालत बदली हुई। अबू महबद हैरान होकर पूछता है उम्मे महबद कौन आया? मेरे घर का मुकद्दर को चमक गया है। ये खुशबुएं, ये नूर, ये रौनकें। उम्मे महबद आखन लगी खाना खा ला, तीन दसेनी कौन आया? तीन जरूर दसेनी, लेकिन अबू महबद इसरार कर रहा, दस दस आया कौन आ? उम्मे महबद जल्दी नाल गई, खाना लेके आई। अबू महबद चारपाई ते बह गया, सामने खाना रखिया।
ابو محمد آخیا میں اس وقت تک نہیں کھاواں گا جتنے تک تو دسیں گی نہیں کہ میرے گھر کون آیا تھا، میری کلی کو جنت کا محل کون بنا کر گیا ہے، کس نے قدم رکھے ہیں، میرے مقدر کو آسمانوں کی بلندیوں سے بلند کون کر کے گیا ہے۔ ام محمد سوچن لگی کہ نہ تھا پوچھیا کوئی نہ، اپنے آپ ہی نہ رکھیا مبارک آیا، اپنے آپ نہ رکھ مبارک آیا۔ وہ آنکھیں لگا کہ ہو جا مبارک کا کیسا مبارک تھا۔ ام محمد کہتی ہے کیا بتاؤں، بولتا تھا تو لبوں سے نور نکلتا تھا، مسکراتا تھا چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا، وہ واللیل کی زلفوں والا، وہ والدعا کے مکھڑے والا، وہ یاسین کی سرداریوں والا، وہ علم نشرہ کے سینے والا، جب بولتا ہے تو لبوں سے نور نکلتا ہے، مسکراتا ہے تو چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا ہے۔ کیا خوب سجن دی اکھیاں نے جویں سرائیاں بھر کے رکھیاں نے، تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دہ چڑھ جاوے جے کدی رخ تو نکاح بٹاوے، جے نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، آتے دھرتی لپ لپ جاوے، جے ہاتھ رکھ دے وچ پھلاں دے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، اور جے کھولن پھیچ زلف دے رائی راہ پھل جاوے، بجلی ڈردیاں لسک نہ مارے، اور مدہ بے ادبی ہو جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا تے جال نہ چھلی جال جاوے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ڈٹھے ورا قرآن دے پھول سارے، تیری شان یا نہیں ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، عاشقوں نو اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، ایو پیدا دنی راتی چور ڈٹھا، اللہ والے گل مقابلہ